What's up guys? Today's video guys is about shout out na ko si Pastora Alexa. So na-bless ko si ihang wali guys. Tara, atong tabangan siya og paminaw si ang wali para ma-apply po sa atong kinabuhi. Tara! Unsang desire nimo sa imong kasing-kasing? Dili sa kalibutan daghan yung kitag mga desire. Oy, posible kay watay desire. Kung sa mga batanon pa o sa pamilya mo dit naga-desire ta nga makauman tag eskwela, maga-desire ta nga madato ta, ga-desire ta nga makapatrabaho ta, ga-desire ta nga daghan kitag tinguha sa atong kinabuhi. Daghan kitag desire, daghan kitag dream sa imong life. Amen. Kung sa mga batanon pa karon daghan kay batanon nga oy ga-desire jud ko nga maka iPhone 14. Hallelujah. Daghan kayo gusto iPhone. Daghan kayo gatinguha dali sa kalibutan. Pero kabalo ka igsoon unsang ingon sa pulong sa Ginoo sa Efeso 5 verse 10 ingon siya diri nga tinguha nga masayran ninyo kung unsa ang makapalipay sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Pangutana ko sa imong igsoon, kana mong gina-desire nato? Nalipay ba si Lord? Or ba si kita ray nalipay? Hallelujah. Muna matingala ta sige tag-ampo sa Ginoo, di hatag sa Ginoo kay mali dayang atong motibo. Nangayo ta sa Ginoo pero dili man siya malipay. Lisod kayo igsoon, kita ray malipay pero si Lord dili. But gusto ni Lord nga tinguhaon na pud nimo si Jesus. Gusto ni Lord nga panahon na pud nimo siya. Gusto ni Lord na ang imong sayron, imong unahon ug imong i-ask kay Lord, Lord, unsay makapalipay sa imuha Lord? Kabalo ko nga daghan karon kaayo mga tawo nga moampo rag nay panginahanglan. Lord, ani ako panginahanglan, Lord, ani ako desire, Lord, ani. Pwede pa na to i-change atong prayer? Ina nga Lord, unsang akong buhaton aron malipay ka sa akong kinabuhi? Tinguha na to igsoon nga malipay na pud ang Ginoo sa atong kinabuhi. Buhaton na to unsay makapalipay sa iya ha? Manilig mong ta sa balay, matrabaho ta sa balay para malipay lang atong ginikanan. Nairiwan sa ginikanan. Amen. Maningkamot ka wala magtrabaho jud ka para tugutan ka mula ang sa iyong mama. Amen. Kung naningkamot pud ta diri sa kalibutan para malipay ang tawo sa tuwa, how about God? How about imong relasyon sa Ginoo? Mas lamay kayo paminaw ligsoon nga ang Ginoo nalipay sa atong kinabuhi. Kay once nalipay ang Ginoo sa imong kinabuhi, makita nimo ang panalangin sa Ginoo, makita nimo ang open door nga buhaton ni Lord sa imo once malipay si Lord. Walay ka pugong igsoon ang pagpanalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Bahala lagi ka nang may nalipay nimong tao basta nalipay ang Ginoo sa imo ha. Amen. Dili sa kalibutan maningkamot yung i-appreciate ka unya kay di kay i-appreciate masakitan gayud ka. Amen. Pero pag buhaton nimo ang imong tinguhaon kung unsa ang makapalipay sa Ginoo, makita jud nimo unsa resulta pag malipay sa Lord nimo, nakikalinas imong kasing-kasing, nakikalipay nga di mo makita ang kalipay sa kalibutan. Nahiro jud igsoon once mga lagad ka sa Ginoo. Una mga lagad jud ta ni Lord. Tinguha jud igsoon kung unsa ang makapalipay sa Ginoo. Kasi makapalipay niya magkinabuhi tang pagkabalaan din sa kalibutan. Amen. Kung daw na to ang sala, maghinulsol jud sa sala. Hindi man malipay ang Ginoo kung maggulit-gulit para sa sala, mag-enjoy para sa sala, ato din ang buhi igsoon. Amen. So karon atong sugdan tinguha ug atong desire ang makapalipay sa atong buhi. God bless igsoon ang Ginoo magpanalangin. Thanks for watching. Follow for more. God bless.